jareng bini ina beuna ada peken goben ki selake sekejap si bini telojus deremak selake langalai reng bini cebelah bencebun di Sidina Umar mun ketemu ben reng bini ngajeri ya oku kebai bangolak kenceren karena orang laki satunya cebun di Sidina Umar orang laki satunya sukses segara-gara bini nak lama kelar garing laki mun tadi bini tercetek ashabul fadilah teretan tuan rumah Bapak Samlawi ingki Bapak Samlawi sareng ibu ikak dinto sekeluarga besar sikak dimah Bapak Samlawi sekeluarga ampun takdir pasti pakuwat ben Allah matwa putrana mantan ingki amantani putrana pas inangka aki pengajian inangka aki guru ulama kiai ustad ajunan orang-orang saleh juga abdina yundang sareng Ustad Suli lakar-lakar lakuan ngak panika warisan dari Rasulullah insyaallah lakarlah cocok ke Allah dan ke Rasulullah minta macam amin sekali ning duka mantar muka Bapak Samlawi sekeluarga mulai dari niat tah lakona dunyana sekorbanaki untuk Allah ingat panika robana mantaran pas tak ada dengan terima langsung ben Allah ben mantan si dua menikah teretan masih ada nyaman maleng aku apa bener mun malai saya Ahmadi ini Jumadi sebini ilmiah mantarmu ke bi Allah Ta'ala pas itu tiaki jodoh pasti dunia akhirat tajumati ini ke bi Allah mantarmu ke bi Allah itu tiaki orang laki sesaleh nikah kadhabuna Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa orang laki ini di atas segala-galanya orang bini artena pamin bina orang bi pas bini ilmiah ini mantarmu ke bi Allah itu tiaki orang bini sesalehah di samping itu taki orang bini sesalehah ning ilmiah ni kabi Allah mantermu ke pas itu taki orang bini semerti mantermu ke merti na ben bilung amin abang kita netan bahasa merti ni kan janeng duko benjaneng bunang kebele kate tapi makin janeng duko benjaneng bunang kebele kamun bi Rasulullah pokon merti lu tak kari beda kana nikah sampean mun tak percaya tu Rasulullah tanah kahu tanah salu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah reng laki abi ini aben kapi kor lebet nikah reng bini alaki aben kapi kor lebet nikah mari alaki mari abi ini tanah salu babenya anan ben muntang umat banyak aku ni hari kiamat debun Rasulullah engkau bangga bunga seneng ikut Kanjeng Nabi duh lah tak macam amin sekali dia orang apa juga dia mak beda orang ide beda yang gajen tak tahu terus lagi mereka bulan di doa dia bersyair kayak di ngaki tajuk apa Jumati kedi ngaki ning ilmiah kedi ngaki wahai pengantin baru janganlah kau ragu di malam pertama haruslah bersatu agar mendapatkan sesuatu yang ditunggu agar mencapai kebahagiaan yang dituju wahai bapak ibu mohon doa restu pengantin berdua bahagia selalu semoga mereka cepat punya anak cucu semoga mereka tiap malam nyelketik mululu amin teh mantar pahim pamertiaman Allah sebutan gaula amul jaki hadirin wal hadirat sesami-sami amul jaki sareng Gusti Allah sebutan gaula amul jaki
Teretan abdi nak tanya ke duga ajunan sebelum melaksanakan tugas toromator, sebelum mator abdi nak tanya ke ajunan tanteretan duko ajunan serabu ke tempat Pak Samlawi mangken meneh umat Kanjeng Nabi cinta ke Kanjeng Nabi kerong ke Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah mantan muka abdina ben ajunan ika kerong na Gusti Kanjeng Nabi Allahumma ja'alna mimman istaqalahum nabiyuna Allahumma ja'alna mimman istaqalahum nabiyuna Allahumma ja'alna mimman istaqalahum nabiyuna ya Allah abdina sateje ke ento nyoon ka ajunan ya Allah patetiaki orang-orang saya ka kerongin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad teretan dari muljana Rasulullah muljana umat tak ring bunang kata ring duko make bercuba ingat nikah ka amma kan mulai ya kaki hah oh kingan le mari kau gitu karemban Waalaikumsalam kingan le gila biasa benih biasa mun ngocak ngalia mun ngalagade ngalia ke benggon dari muljana Rasulullah umat tak ring bunang kata ring duko make becuba mul pamulja bi Gusti aba juba ring bunang ka ring duko teretan kolen jeleng agak kotan panke agak capun potong nah tak temu judul tol agak sar kaja tore tapi make baju tol agak sar kaja pamulja bi Allah ada remak gara-gara kamuljana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tetireng bunang ke bereng duko pamulja bi Gusti le kamul je enik ke boleh ben sampean cek ya sia aki Islam ben iman saya paling aki bi Allah ka gula ben ajunan cek deng enteng aki pen penin iki mata mul je tore nikah tebun Rasulullah perang aki reng duko ma min muslimaini ni kita debat kan ni kan dulu ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghafarallahu dzunubahuma orang Islam ketemu dengan Rasulullah pas asalaman sekadua ketemu dia dengan Rasulullah langsung tu sana isabora bi Allah alhamdulillah le tore senang ke makin kan Pak Samlawi ben Bu Samlawi kan si mantane putrana si abiyaya Pak Samlawi gula ben sampean kan karo hadir secara manusia kan karo Pak Samlawi ben Bu Samlawi ben mantana saya gencer ben Allah bentusan saya sepora gula kan secara manusia ben sampean kenapa aja karo hadir tapi mungku Allah mungku Rasul dari muljana Rasulullah bener kelakuan bagus ingat menikah abdina berajunan hadir dah kakak dinto aduh pada kencer pada sabora tu sabi Allah apa takeng ni serika beda ketanteran tu konika dia tu ke sakit ai tu ke ulama ustaz tu ke dakwah kuni pangkat dakwah ben Allah sakat ada sareng lenor tu ke sakaro ngabele mari ngabele mulai marin sing ku gendeng ku ngene pakantoi gini mari ngabele mulai marin toro iya latih toro iya sepenting mari ngabele tak sanika kau purna ting mati tak kira bolong gula ting mati kau bulan badi bunangka mun parlo sampean make ngiding kaper gula je mati tak kira alabet bener ya kengkaro mun la kenal sama nik kepagula mati sampean ngiding kaper tak alabet sara gelu teh por gelap sara gelu teh anapa alabet apa gula kita mati ada Allahumma salli ala Muhammad orang apa duka orang des beres elak betul
abengki teretan mun pak samlawi bu samlawi mangkeni sapora pak juta tu sana ben Allah sehadir abdi na ben ajunan insyaallah tak punten boleh pada pak juta ki ya te sapora bi Allah amin siapa nikah dari muljana Rasulullah umat dai pamulja bi Gusti Allah Allah karim Allah Rahman jagaro ketemuan misam pada misam lah sedekah eko menumat kanjeng Nabi tabassumu ka di gairi ka sedekah eko abdina misam ka ajunan ajunan misam ka abdina tak cong mococong tak ga ajam nempunga langsung icatat ben malaikat rakib sekangan nih icatat dia langsung icatat sedekah amin bote doh bah karo rokok berkepulan sampean teh elong dadi tomang aduh tak beberapa datu dinda deh terus lagi ya ini sampai gol berempat deki gol sampai duhur cetak ke konol Allahumma salli ala Muhammad jadi sampean lah kenal ben kulit teretan nih umat kanjeng Nabi ketemun ku laku udah malam hitam beru panjekan umpama asal ada KPC lah tadi gempang lepas nyengir mulol tak ada sedekah mulol umat kanjeng Nabi ni gambar alhamdulillah aduh laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak ikwa jadi saya tak karena ben Muhammad debun Allah engkau tak kira ke baik apa Muhammad bi Allah artinya jasa kita karena kanjeng Nabi para abu bin Allah ke alam dunia Allah tak mengikuti kebaik manusia tak kebaik alam kelangit ben bumi tak kira kebaik ben Allah anima sampai Rasulullah matur ke Allah matur artinya tanya waliman ana ya Rabb menabi alam ibu di sarang ajunan untuk abdina le abdina ibu di sarang ajunan untuk pasera ya Allah untuk kenapa ya Allah kenapa jawabna Allah antali ya habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo amban dari khusus ke bayi mingko khusus untuk engkau Muhammad mari sepenika Allah bagi tanya ke kanjeng Nabi atanya ada ibu waliman ana ya Muhammad sing sengkori untuk siapa Muhammad lepas nikah kanjeng Nabi tak ada bu diem engki pasti jawaban Allah jawab tibi Muhammad sengkori ya mololo bedek molono nolongin dek kasapa boy semacam salawat untuk mbak Muhammad eko amin menggaring duko sehari semalam macam salawat ke kanjeng Nabi berapa kali iya tak ada sekali dia banyak cetak aja minta pancon tos tengah aja Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad nama boleh pas mantan mak kalau kawan mantan kelakuan ibu do sebaling kona tak ada jungkonan boleh ingatan apa sih Jumadi santri kamu kesare sebini kesare kapi tak lapat tempor buko gini pak lupa bengko dunga tak kero nyaman matoros kok Allahumma salli ala Muhammad tan Jumadi sampean nabi nih mangken nikah mantan anyar nikah penting ne persis sering numpak parawe pengkir tasik karuan derem mah tak ada tantangan tak ada rintangan ujian tak ada ombak tak ada angin tak ada berdeser keleseran gul kelap tak ada jadi jalan perahu nyaman mulu lo mungkin nyaranya tapi tak cuma di sampean nabi ini mulai janat tongga budi mulai semangkin siapa saper ridho nerima syukuri nikmat Allah abi ini mulai janat tongga budi tak cuma di perbandingnya persis sering numpak perahu lah debak ke tengah tasik derem mah obak lah tanggi mongan beli cetak aja ya nengerah tuh kesakit ngaji di ketelo setong an situ neng dua was mau ke di ngaki nomor telok wa ati o toro abeli orang ngapa dina
abang gelumbeng ceru kau buru beli. Allahumma salli ala Muhammad. Jalan na parau benih ngeleser boleh tanjung mati abang gelumbeng toron na parau di rombak benih nyelosor jel dengan munbar mun tak kuat cermudin bisa abeli ungku senikah kenapa tak cubona tak bunangkan kenapa menikah reng bini ini kamu lejek cengeng nih ada tak teman ngiding sekapur segala reng bini ini kamu ken rabuna Rasulullah reng bini bi Allah pamul mun kita rabu Rasulullah ke alam dunia reng bini paling enak reng bini paling muda reng bini paling tada argena sampai Sayyidina Umar bin Khattab ki jahiliyah nah nurut tradisi jahiliyah andi anak bini pendem ki diodi tinggal rabu Rasulullah ya Allah sahabat matur ka Kanjeng Nabi Gusti pasera saya pantas sibuk tenap tina embun pasera boleh ya Rasul embun pasera boleh ya Rasul embun deh merembu pasera Gusti apaan embu tolong kali deh mulja tak mulja apa sekalian kayak makereng bini mulja bakun mulja reng laki jangan salah paham kayak reng cuko ni kamu tak tahu ngerti jangan ngerti tibi janin reng no betal gula pidatun ro betal ning haki guru kalau bah ngocak reng no betal aduh cocok pidatun dia berbiru karena mide iya berarti munda iya laki setong bini telo salah nih ya ini kan ngerti tak beres buku jelek ini artian sebener derem mah embu sengandung embu senembi embu senyosoe bener kan artinya bener ajunan atau juing apa nih keajurung guna gatong betong tak geng gara-gara embu bener reng bini jadi ngaki neng ilmiah khususnya umum mantan laju pada jadi ngaki reng bini ken ngandung tompas tada tusan segala amin kok pak aduh lareng cuko ongku Aria moreta ke Hasan no hari ile boleh agak jenta tahu terus lagi boleh agak boleh reng bini ken ngandung tusan tompas sabora kapi benallah jadi reng bini montoro ada tusan sakale ngandung melolo lo karim Allah rahman Allah rahim tinggi tat jumadi sampean men bini bagus pada dia orang laki mul ma akraman nisa illa karim ta'mul jaki dak gereng bini kecuali orang laki semulja engki karena orang bini mulja orang laki cumulja min bini bener lebih masalah ibadah berjemaah pun waktona salat jodoh bengin salat menikah tak selaju tak sanyar sampai Rasulullah dabu innama matalus salati fiddin kama tadir ra'si fil jasad perbandingna banyak beli agama di persis cetak seperti badan manusia ini kata jumati manusia mungkin rota de lengan nata de sokon nakotol odi sebagai kasor lir kunur lir aku lulur menongkoi sebaik dah di budi tegetean tapi mulai terjadi cetak kata jumati apa itu gedungan nih minta pancon terus mun pas beja yang cukup aja len tak ada cetak kah napa gini ulbu oleh Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad apa engki orang bini pada kamu pen kalau bensa apa pulan kalau kau nareng laki isaman makin ni ka banyak saya kalau koreng bini engki mun kalau on teretan sampai alandu ni keteretan reng bini alandu tahun ni mun kantong banyak dia oh saya dongken
mun sanika satongkeun abeuleunceu bagi nareng lake reng bini sabeuleunceu atana bagi nareng lake reng bini satana asa-asa bagi nareng lake reng bini asa-asa abu mun gule compo asa-asa tipi teh kodu ngebini kalampi ngebini kota ngebini sarung ngebini arok ngebini gule senyasa keng mun setepak ke setong ni gule tak nyasa tempat bi gule tak parlo mun kebeden ade parlo kebeden Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad dadi reng bini mulja reng lake jung mulja min pen papa Gus alhamdulillah reng lake duko sedaya na kula ting lebet ibadah nai lorong itin ki Hasan ni de jede lau ketemun ben reng bini duko binin sampean alhamdulillah lake na jemul jagapi anak pame temo orang lake mul jadi kata usah ngebesaki bukten ada mak de man ka aman abesaki binina de mak mun binina lampo lalaki na mulje morge lap binin sampean po lampo deh kengki lembuan di gula deh di gula lembuan binin sampean tinggal jalan malara deh kau deh tiga kalampian tus meletus teh temu demen apa sih temu jauh meletus riberin eka boleh gula yunceng dari semenep to bote matuda matu murajan matuda nega muni semenep gula manding kending lenteng ampunten biasanya minimal yunceng ben bini teh pergelap tagaro ka kantoni bitat suli bah yunceng ke tibi teh esiku tak gengku ro jalan ampun gula mari bejeng isya berjemaah ben sunnatah gula cegeh mayu cegeh yunceng ben-ben ke semenep gula katanyaan ke motor ke motor nih bini ki ke kamar saden teh motor berde saceng ngarane aduh de emai deki tele lambat tak betah gula ditoron di motor iya bus icong ke kamar de pak kalabeng iya bus aduh letak kuruan ungku reng bini ni kateh reng bini mulai dari ibu Hawa sampai ke kiamat burle-burna tenten segi akacaan sebenarnya teh miring gula ngocak di budi aduh magi akacaan mun telereng mereng gula bul bah ngocak ni bini derem gula si bener arapa mun kalampian matus meletus gula ngocak pas gempang reng bini jiting kalampian mun tak meletus derem mah mun nyekor kalampi je ngokor ka beuteun bah tole ke budi derem masih bener ialah pasal kebajaga orang apa ental lego teh dari bagus rek bini dari salehan rek bini teh nih kalaku na bahagia bayongku ya Allah tinggal jadi pasti nyangkui pak yang besaki tak dek persis guling deti ini kapah deti nah mun selake mulje sebini lem tila lempo berokah tak berokah dore bagaje berokah tak berokah aben berokah binina berokah rizkina tatangkeuna nak potona berokah milu berokah nak kapina mun orang laki mun du jareng bini ila beuna ada peken gobel ki selake sekejap si bini telojus deremak selake langalai reng bini jeben laben tebun di sidana Umar mun ketemun ben reng bini ngajari ya obu kebai pangolak na kenceren karena orang lake satunya tebun di sidana Umar orang lake satunya sukses segara-gara binina lah pakelar gagar reng lake mun tadi bini oh tercetek engkine pabutan tan mangkana orang laki kabini cere-cere pelampe menandi bisa 1 juta sangat atau sebegi bini satu kutibi kengun gula menandi bisa 1 juta sangat atau 1 kutibi satu sebegi bini
Mbak beda amal sampean. Abdi nabi sele ibu. Beda minta amal ka. Abdi nabi sele ibu bagi minta ka bini. Anyanyi teh. Suruh beri 500 bayi teh. Anak apa bulan? Orang tak di bini tebun Rasulullah miskin. Mun orang andi bini soki. Amin kau deh. Aduh. Tore ke bala ke bini sampean mun tak noro ke kantong. Mata bulje ring bini. Paling tore hi. Jadi ngaki hi. Paling gampang umat Rasulullah masuk surga ring bini. Amin boleh. Amin. Duh lah. Boleh. Paling gampang umat Rasulullah masuk surga ring bini. Yang paling banyak umat Rasulullah masuk neraka ring bini. Amin mululul. Kemudian naudzubillah. Mata gampang masuk surga ring bini. Terutama mantan anyar ning ilmiah makin mrih kedi ngaki. Resep dari Rasulullah 4 tuh. Ring bini sahabat abu korla abu jeung 5 waktu tak toman tobeng. Apa asa pun tahu tak toman tobeng. Telok orat itu tok bungku. Teh berber barisar pasar. Teh ka buka iman diman debun Rasulullah 4 pas ataat ka selake. Abu teh ka selake latini nungku. Ring bini ingat jadi debun Rasulullah masuk ke surga Allah lebet lah ke surga di makui tek lang di malaikat. Oh banter tepak ke mantan anyar khususnya umuman banter tepak ke bini guleban binin sampean anak bini guleban anak binin sampean tatang ke bini guleban tatang ke binin sampean. Oh ring bini tretan jadi ngaki ning ilmiah ring bini karo nyium ka ada ke selake tau sak ke penak kata anak belik kanan nyium gak ada orang bini ngak jadi persis nyium Hajar Aswad neng Ka'bah Mekah. Loh mak seneng gelu sampean ke Mekah tau sah hajian deh umrah mari hajian ini sampean bah nyetor umrahan kurlani pas bulan setoran depak ke Mekah sampean mari aleng-leng Ka'bah karo tawaf pas nyium Hajar Aswad celo tak bisa. Orang satunya nyium Hajar Aswad kapi saling taja, saling tendang, saling dorong melarat maka ring bini taring bini burangkat ring bini duko nyium gak ada keselake gencer orang bini gak jadi persis nyium Hajar Aswad nggak memekau mata angko jadi ring bini bah ngiding kapur dahbun Rasulullah daya bahwa lelaki genteng yang Hasan Basri porque lak mimpanya mana neng lagi gue lapang kelek amulu nyari suarga kejauh na cai suarga bediada mak nyari kenceran kejauh na kenceran bediada tak sedikit toh tapi makin ngiding sedikit nih kan mangkan gula motor gede mun lah dia anak tong gebudi orang ngabini persis sering lembak perawping di tengah tasik di rumah tantangan luar biasa ring bini ini kemulja yang disiapin kemuljaan pasti beda kekurangan nah apa kekurangan ring bini ibu ben Allah cipta ben Allah bayi ben Allah lakar bayi nang menangan kiri pang lo mang luah buruk morokah kocak ngocak pahinga mainga jaguni pahinga ide por ben selake emboh bah keluar katanian pas ceng-ceng sambil patut titanian kebero ke timur atong lontong ngucak salah tak ngucak salah bodoh tade mun potong nadin sampean agak depan de bendi gula. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun parlo saja ni ceng-ceng sampai debak kasih tertin muntahan. Patong lontong ngucak. Engkau si nyaman mun deui telak. Leuh ni. Ani ka ancaman ani ke sakoni jadi Rasulullah. Mun pas bade ring bini sampai beungal ke selake. Sampai minta telak ke selake tak kalabeun alasan setepak. Ring bini ngajari debun Rasulullah meko tu masuk swarga ngiding bau na swarga haramaki bi Allah amin nah aduh mandiri selamat kapi aman mandiri terima kapi tu sama mandiri sama kapi ben Allah ring bini laben ada beken koben selaki sekecap sebegini telur jus dan ada mun Sayyidina Umar cong kakek mun ketemu benereng bini ngajari ya oh
obu kebai pangulang nak kenceren tajumadi sampian abi nih mun ketemu benreng bini ceremi bengal obu kebai pangulang nak kenceren cek belaben cak maturen larekan radio rosak derem radio rosak mun kenin najen raja patena tak nemu deh pete jadi derem mah entorot betede tade beton radio rosak itu rot tade beton tak lama TV reng bini reng sabeureng ka selake mul jetek ben laben etorot tinggal leso tak lambu TV tinggal leso ambu TV bah masuk ke kamar pasong ke kalencak pas gentang ngerok tak nemu muda nako tajumati tapi makin nemu muda na cek korsokon nyolonong tat sampian odi is neng is abi ini cara is jadi magi apolo nggak cara is Islam makin nemu muda na cek korsokor niro ulama coba tanya ke Ki Hasan nih ulama nih keteretan mau napolo ke benyai ben rajina tabah nong nyolonong intar gejeding ngadus gelu mari adus abudu ngangkui pakaian secara rapi mari rapi ki mundur sajadah salat sunat teka 2 rakaat mari salat sunat 2 rakaat mun ulama ki mundur Quran ngatamaki gelu mau cocong sampean deh ini boleh mau cocong nengen gelu emang kalau macam cocok bendenan mun siom pun pas je ke kedua sing kedua pun lebih gula atu kiai mi atu ba engki mun apolo ngeben bini ki ngatamaki Quran gelu ka kiai ka udah rem ba engki tele ker kiai tore kiai mun beri hukum cere berak mang demang abede tajumati bede Allah lagar la ada bui Quran karu jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Ta'ala tak memberak kabu aben kecuali sekabuson beraben deremah ngalak wuduk lekanan tajumati masa kalau ngalak wuduk berak mereka ngalak wuduk masuk kamar langsung ngelok salam si biasa pada Assalamualaikum warahmatullahi pada langsung ke bini salam pada Assalamualaikum ya berrahmah pada makai kapuru je kaje mundu anak baca depan de bismillah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ala ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir barakallahu li kulli wahidin minna mari macam ni kata jumati cek letolean pun maki bede bom letu saling papijari budin Roma lapak kunjen-unjenan anih ketretan kelakuan sopan ingat nikah setan mek kudu ngampung semak ipakatonun ben Allah sesemak malaikat senyanting malaikat jaring mun malaikat makin golat anak orang yang ni kata tero ada remah jago diberi akal ben Allah tak beri nafsu paling pakurat bu malaikat apa kata aku jumadi makdu bulduan le pasti meroses Allah no de bagaja pada nare deh semoroses semateti bedeti ben Allah ti nasopan pamuntu ke pesantren mun tak tidak alim tak boleh pas sekolah ke madrasah Ki Hasan mun tak tidak keluaran tak keluar atau roh perintah Allah perintah Rasul bagus ke guru dan genor genda bagus kareng tua rukun bentaretan bagus bentatangke oleh nasopan alhamdulillah abangan talaga reseput kesopanan bi Allah nang Quran wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama kabulan Allah ajalan iku biji sopan bahkan orang-orang sopan kau cai ben orang tak sopan qalu salama jawab kalaben pe coba lagi Hasan orang sopan kau cai gama sampean ge ada ge ngacelen ke dejeuna mak ada pendelan seni kaki celen jele bedena pupan karo sampean ge bayangkatan ke Hasan Allah ya Allah sepura nabdi Gusti astagfirullahaladzim ke ngabdi ni seraja dosa Gusti tatang ke lagu ngocai mulolo sepura aki kiai mereka tatang ke selaku ngocai ni ser Gusti aman tak aman
Jajan orang tak sopan, kau orang tak sopan. Demak kaki kak. Ada yang jalan kalau unaya. Meja nunjanan mana jalan kaki kak. Jalan ke badan roleh. Pupando kaki kak. Pasti belikin. Ibu jun kaki roy. Tokar tak tokar. Rami tak rami. Rami. Jadi kadang-kadang mun samangken paling akhir nih. Pidato gula. Mun samangken nih ga abolo ngaben bini namun kala untek temu judul teh. Benda datang diman-diman sokon ngepuk agak sapi pajikaran. Kita saya berusia depak kampir ketemu ben bini neteret salah ke kamar. Depak ke kamar wala bismillah wala ada mahidil salah. Lah tabeling mun segala malaikat senyanting setan seuntur. Mending agini ke setan sing ngampung malaikat seuntur teh. Pasti proses ben Allah ibadati ben Allah. Bener ben anan. Tak itu mujudul lah. Ada potong nah. Agak sarkajer. Tol-tol. Pamuntu ke pesantren sing atar kita mulai seyatar lah mulai kada. Sekolah ke madrasan ke Hasan umur anan 7 tahun pun mangkat atau kar berdepan mulon. Sing tukar songko ben sarong. Ini mapatang songko, ini mapatang sarong Pak Idri ya jong. Ada Pak, telu jari ben meja tak ada. Telu tatangkeun ngidingkapi. Tak betapan pas songko nepaan ben sarung apan camanggis pasti beki ya cong makan mangka deh ala repot lo jende segangan ku pulpen ben buku sekacer mulor serempetan mulai mangka digantung sampai ke madrasah polor serempetan raja ben kate seraja polor mulor poncan sarung ada sampai kontrol lamat dengi polor ya Allah Tina depak kata ni nama terasa yolog ben gurun masuk pah berkaung ke kata kondek depak kata kondek apa tabu angin begraja songkona leng-leng. Tori gue lah tanya ke sampean pacucur jawab dari cuko ni. Napa pupaan si tak depor napa anan si korang acer. Sambian si ngucap benih gula. Tetilako ni nama. Ini paling akhir tidak boleh. Ma boleh munir Rasulullah, muncontoh Rasul. Ma boleh abolo ngaben bini ma. Setek gencer ben Allah. Cari entar ke wisi kalau anak gencer minimal belum bolo entar ke wisi. Kornir Rasulullah. Tore. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk sekacer karo. Mari masuk sekacer. Toju iwisi. Jurud korniro Rasulullah kencer teh pikiran ngucap korja pak ke bibir nih kekubesan Allah kebedesan Allah kemurahan Allah mun parlo make tepat make keluar maca ayat korja pak ke bibir nih ate je maca ayat kursi baca kori limate kenceran mak entar kebisi korniro Rasulullah pon mare sucen bersih pon mare jaga mator alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani Gusti matur sekalangkung Gusti ket penyakit sebedi dalam ampun pekeluar kabeh sareng ajunan keluar sekahangan pakai ada entar kawisi umat kanjeng Nabi korniro Rasulullah belum bolo ganjaran apa boleh apolong ben bini ngarareng syukur entar kawisi dari kapuran oncak iku ngarah iya min cereh teh Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun semenikah mantan pada iterima amal kapi. Tu sama dari seorang kapi ben Allah. Laku ini kamu dari Pak Samlawi, Bu Samlawi mantan si dua, tapi sampai kapi dengan ajunan saya hadir, bahkan tak hadir ngiding dari luar, keng pada lebur, mantan pada nikah kadabun Allah. Dari madhabun Allah, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Orang-orang salah aku bagus cebon Allah. Bagus apa boy? Mun geng karena ngamri ridha Allah, ngamri ridha Rasul, ngamri kesenangan roba akhirat, maka orang sing ngajari siapin ben Allah, isadiain bis Gusti Allah kenceran seraja alias swargana Allah. Saburana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.